ubu Chelsea iraryoshe guys. Niba udakunda Chelsea ko ukunda iki? Ukunda Metos TV, home of sports. Alright, bakunzi ba Metos TV, bakunzi ba home of sport, reka twizere kuko mwese mumeze fresh, reka twizere kuko mwese mumeze neza aho muherereye hatandukanye uko bisanzwe muri studio mukaba muri kumwe nanjye Metos. Aha ni nyuma yaho Chelsea ifashe ikipe ya Benfica tugakubita ibitego 4-1, tugafata ikipe tugatsinda ikipe tukayitsindana na arbitre tukikomereza. Ubu turi muri quart de finale cyangwa se quarter final nabyo dufite amahirwe menshi cyane yo kugira gute yo kuyitsinda. So ariko ibyo ngibyo sibyo nshatse kuganiraho, ibyo sibyo nshatse kuvugaho cyane. Niba utarakora subscribe, please do so. Kora subscribe, asigaye dukomeze to boostinga cyane. Amakuru muri Chelsea ni menshi cyane. Ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo ndakoze ikiganiro, ariko amakuru yarasohotse muri Chelsea arasohoka. Niriwe ndi busy sinabasha kugira gute, sinabasha gukora ikiganiro, ariko amakuru yarasohotse menshi cyane. You guys, Chelsea itangiye kuryoha. Chelsea itangiye kugira gute, itangiye kuryoha. Iminsi twari tugize tubabaye, iminsi twari tugize tutazi ibikombe binini bikinirwa, tutazi y'amashampiyona akomakomeye abera. Twebwe tugira gute ikipe zaje muri Champions League tukimanukira ku mwanya wa 12, ikipe zaje muri Champions League tukimanukira muri Conference League, ikipe zatwara Premier League tukimanukira ku mwanya wa 6. Ubu ngubu ntago ariko bimeze. Ubu ngubu Chelsea, we are back where we belong. Turagarutse aho tugomba kuba turi. Ubu Chelsea itangiye kuryoha. Ni transfer market nayo itangiye kugira gute, itangiye kugenda indyoheramo gake. Enzo Maresca, ntago ngishaka kuvuga kuri Enzo Maresca cyane. Ntago nshaka, ubu ngubu naravuze ngo ibintu bya Enzo Maresca noneho niba ari no kumukritika, niba ari no guseka, nzoza nitonda nseke umukino warangiye. Ibintu byo byamaze kuducanga. Nyuma ya Flamingo, nyuma yaho akoze amafuti, ibintu bitabaho, agapfundikanya ibintu bitabaho mu mukino wa Flamingo, twese tukikorera amaboko, twese tukamuvugiriza induru, twese tugaseka. Ikipe ya Flamingo ikadufata igaterera hejuru igakubita hasi, twese tugatangira kuvuga ngo umusaza nagende. Naho kumbe umutipe yakwepse ikipe baza bita Bayern, yayikwepse aravuga ati reka nigendere ndi wa kabiri niho nzagera kure. Zavuga ngo witonze yageze yaja, reka nge nitonde gake nigendere ndi wa kabiri, nindangiza nibwo nzagera kure. Flamingo mwaraye mubonye byaraye bibayeho. Enzo Maresca arangije muri Benfica, asohoye line-up, abantu bose bavuza induru. Turavuga ngo Benoit Bedi yashiraje kugira gute iyi kipe Enzo Maresca karabikorera iki? Igihe bamaze gutanga penalty, twese Enzo Maresca wazanye gusto kugira gute, birangira ikipe tuyihondaguye. Ubu ngewe nafashe icyemezo ndavuga ngo ibintu bya Enzo Maresca ntakuza mbyivangamo, nukuza mbireba niba ngaye ngaceceka, niba nshimye nkicecekera, noneho narangiza nyuma y'umukino nkabona kuza kuvuga, kubera ko umusaza turi mu kumuseka agisohora line-up ikaja kurangira, umukino warangira bikarangira Enzo Maresca ari uri kuduseka. Ariko tureba ikijisho ari kuduseka ati dore uko bameze, dore uko basa. Ibyo nabyo reka tuzihorere, duhite twinjira mu makuru ya Chelsea. Aha, breaking, we want Fabrizio Romano, breaking, Jimmy Gittins to Chelsea, here we go. Deal agreed club to club with Borussia Dortmund. Baravuze ngo Chelsea na Borussia Dortmund zamaze kwemezanya kuwo bazabita Jimmy Gittins. Bamaze kwemezanya, ubwo I think zabaye kuwa gatandatu bucari ku cyumweru. Ubwo ikipe ya Borussia Dortmund ni ikipe ya Chelsea zumvikanye kuko zigomba guhanahana cyangwa se zigomba kurangizanya kuri deal y'uwo bita Jimmy Gittins. Twari dusigize igihe
dutegereje. Ubu nyine turi kuvuga Jimmy Gaten akaba ari umukinyi w'ikipe ya Chelsea FC. Contract until June 2032. Jimmy Gaten who always wanted Chelsea. Akangaka niko nashatse, akani nako nakunze. Contract ya Jimmy Gaten izagenda 2032. 7 good years. Imyaka 7 Jimmy Gaten yasinyiye ikipe ya Chelsea. Akantu nakunze ni kare akavuga ngo Jimmy Gaten who always wanted Chelsea. Uyu mpeti yakunze Chelsea. Uyu mpeti yakunze Chelsea kugeza naho ikipe ya Bayern Munich yamushatse, ishaka kwishura amafaranga menshi, yishura Borussia Dortmund, irangije itangira no kumuheza, kumuresha, imwemerera umushahara mwinshi urenze uwo Chelsea yamuhaga. Uyu mpeta aravuga ngo ntagiye muri Chelsea nzaguma hano. Arabahakanira, aravuga ngo ikipe nshaka nimwe gusa. Ikipe nshaka nimwe gusa ni Chelsea. Sinitaye ngo Bayern ni ikipe nini, sinitaye ngo Bayern ko murambeze umushahara mwinshi, sinitaye ngo ibi bintu wundi muntu wabikoze n'uwo bita Moise Caicedo abikora ku ikipe ya Liverpool. Moise Caicedo yabwiye Liverpool, arababwira ngo ndashaka Chelsea FC. Ndashaka Chelsea FC. I don't care Liverpool ibyo muri gutanga, ibyo muri kumpa, ibyo ntazo nitayeho. Ikipe nshaka nimwe gusa ni Chelsea FC. Uyu mpeti Jimmy Gaten tutaravuga ku bwiza bwe cyangwa se no kuba atari mwiza, kuba kenewe cyangwa se adakenewe, ibyo ntago mzitayeho. Banjije kuvuga kuri no point. Jimmy Gaten yabwiye ikipe ya Dortmund, arababwira ngo only Chelsea. Nimba atari Chelsea ngombe ngume hano. Mpeti biza kurangira asinyiye Chelsea FC. Understand medical will take place tonight for Jimmy. And Borussia Dortmund accepted last bid. Uvuga ngo ayanyuma zarangiye, ikipe ya Borussia Dortmund iyemeye. Medical test ntago turamenya ibyavuye muri medical test, ariko medical test yiwe yabaye ku munsi w'ejo. Uyu mpeti Jimmy Gaten bikaba birangiye Jimmy Gaten ari umukinyi wa Chelsea FC. Hari inshuti yanjye, hari umuvandimwe utuye i Burundi yitwa Neto from Burundi. Ari hey ndashaka kubona muri commentaire. Neto niwe muntu ibiganiro byanjye agomba kuza akagira ibyo avuga, ibitekerezo akabitanga. Ariko ubushize yaravuze ngo Chelsea ni ukuvuga gusa ati turabazi, muzi kuvuga bikarangira nta kintu mukoze, bikarangira nta mukinyi muzanye. Finally my brother, finally now we have Jimmy Gaten. Jimmy Gaten is here. So Jimmy Gaten ntago namukurikiranye cyane guys. Bundi ngewe iyo nje hano mba nshaka kuba honest. Ntago mba nshaka kuza hano ngo mbabeshe, ngo mbabwire ngo uyu mukinyi ni mwiza, ngo ndamuzi, ngo naramukurikiranye, ngo mushekerere muvuga ibigwi, cyangwa se ngo ntangire kumukasinga ndi kumutuka. Iyo ntazi umukinyi mbabwira kuko ntamuzi. So niyo nzi umukinyi mvuga kuko muzi. Icyo mba nzi cyo nuko hano muri twebwe abantu bakurikira Metos TV bose bakoze subscribe, abantu tubana ku rubuga rwa WhatsApp zaga bizakunda, hari abamuzi kundushanye. So abo ngabo rero baraza muri commentaire bakamutubwira, bakaza ku rubuga bakamutubwira. So, nta mpamvu yanjye yo kuza hano ngo mbabeshe, no. Ariko uyu mpeti tumuguze kuri profile yo kudukinira umwanya as a left wing cyangwa se nimero 11. Ikintu cyambere mugomba kumenya nuko iyi nimero 11 niyo nimero niyo position tutari dufiteho umukinyi habe numwe, unless guhengekayo cyangwa se uwo bazabita Tyler George from academy. Narababwiye ngo George ni umuhanga, ariko now ntago nshobora kumwizereramo ku buryo nshobora kumuha pressure cyangwa se nshobora kumukorera pressure yo guhagarara hariya nkavuga ngo this is your permanent wing. No, aracyari muto, numukinyi mwiza w'umuhanga uri no mukubitwereka, ariko kandi ndashaka ko bahita bamushira kuri iriya pressure, gutangira kumukorera kiriya kintu ngo yumve kuko ari ugomba kuba ari hariya,
agomba kuzabanzamo iminsi yose, ariko turamukeneye nk'umusimbura kugira ngo agume akure, agume azamure experience, agume amenyere ekipe, agume amenyere Premier League. Maybe after 1 season cyangwa se 2 seasons Tyreek George azaba ari umuwinga mwiza cyane dushobora kugenderaho. So Tyreek George, Jimmy Gaten tumuzanye ku mwanya tutari dufiteho umukinyi wari we wese. Kuvuga ngo murabizi kuko twari dufite uwo bazabita Jordan Sancho, he's already gone. Jordan Sancho twari tumufite nk'intizanyo, uwo nguwo yamaze kugenda already. Murabizi kuko twari dufite Michael Modric, he's suspended. Uyu nguyu bizorangira atongeye gukinira Chelsea. Naramuka nakiniye Chelsea ntago ari anytime soon, no. So hariya n'ahantu twari dukeneye, iri ni position twari dukeneyemo umukinyi very very bad. So but right now dufite uwo bazabita Jimmy Gaten. Ibintu zo gusubira gufata none Madueke tukaja kumushiririya, tukaja gufata Pedro Neto tukaja kumushiririya, ibyo ngibyo birasa nkaho bigiye kugira gute, bigiye gutangira kugabanuka. Kubera iki now dufite uyu mupeti bazabita Jimmy Gaten. Ikindi kandi Jimmy Gaten hatandukanye na none Madueke, uyu mupeti nabonye atari selfish, bikeya muzi, ntago muzi cyane kubarusha, singiye kubabesha hano. Uyu mpeti nabonye atari selfish, no. Ntago ari wa mpeti ucenga ngo afata umupira ukure muri centre awujana wirukankana ugarane muri kona, acenga abantu babiri, acenga abantu batatu, yongera ugarukane aja gushakisha, no. Uyu nguyu yuri muri position yo gutsinda aguha baro, nawe yari muri position yo gutsinda arashota. Ikindi, he knows how to cut in and out, azi uburyo bwo gucenga abakinyi abinjizamo indani abagarura. Afite ama skills kandi aracari mutoya, aracafite umwanya wo kugira gute wo kwiga byinshi cyane. So ico nshobora kuvuga gusa kuri Jimmy Gaten ni ukuwishinga cyangwa se kumwifuriza a very good luck, cyangwa se kumwifuriza success mu ikipe ya Chelsea FC. Ntago ari ibyo ngibyo gusa, hano hari uwo bazabita Joel, uyu bamwita Joe Pedro. Mbano Fabrizio Romano yavuze ngo breaking Joe Pedro to Chelsea, here we go. Umunsi ni here we go. Joe Pedro to Chelsea, here we go. Agreement done, club to club. Fee is in excess of 50 million. Joe will travel on Tuesday for medical test and contract signing, ready for FIFA Club World Cup. Hey! We are Chelsea, turabamara. We are Chelsea, turabamara. Yeah, turabamara. Joe Pedro ukinira ekipe ya Brighton, here we go. Uyu musore nawe bikaba birangiye yisanze muri Chelsea FC. Narababwiye ngo buri window muri summer window, iyo tutaguze muri Brighton ntago tuba twaremye isoko. Narabibabwiye hashize nk'ibyumweru 3 cyangwa ukwezi mbivuze. Narababwiye ngo summer window muzobona ibaye since aba owners bafashe iyi equipe Chelsea, mukabona irangiye Chelsea taremye muri Brighton, ngo igura umukinyi muri Brighton, muzahite mumenya ko nta soko yabaye. Aba owners nta gihe kinini baragira muri Chelsea since 2021, bafata taking over, bazanye umucoach Grant Potter turamwirukana, bazanye Marco Culero, bazanye Moise Caicedo, bazanye Robert Sanchez, bazanye Joe Pedro. Abo ni bangahe? Batanu, right? Potter, Culero, Sanchez, Caicedo, Joe Pedro. Ikipe yahindutse Brighton. Ikipe yatubanye Brighton. Ubu nyine dufite abakinyi bane bose bahoraga bakinira ikipe ya Brighton, bose bari mu ikipe ya Chelsea right now. Kindi kandi nimubona isoko iraremye,
bikarangira nta murasta tuguze, muzamenye ko iyo atari Chelsea ntago ari twe tuzaba twaremye. Twebwe tugomba kugura muri Brighton, tugomba kugura umurasta. Joao Pedro umuntu wamwogosha ahantu yamugiriye nabi rwose. Umuntu wanyogosheye umusore wanjye yaramuhemukiye, we yaramuhemukiye rwose. Bundi yagombaga kuba afite ico baza bita amarasta tugahita tumwemera, ariko ndabizi ko maybe aka gafoto nako hambere. So Joao Pedro muri Chelsea, here we go. Uyu musore turamufite, uyu ngu ntago nshaka kumuvugaho byinshi, ariko I'm very happy kuko dufite Joao Pedro. I'm very happy. Ndababwira impamvu dufite Joao Pedro, cyangwa se impamvu ndi happy n'uyu Joao Pedro. Icyambere nuko bivugwa kuko uyu nguyu agiye guhindura cyangwa se agiye gusimbura uwo bazabita Christopher Nkunku cyangwa se Christopher Nkunku. That means ko uyu nguyu tumufite as a number 10. Number 10 ni mugihe ko Palma atazaba ari mu kibuga, uyu nguyu ashobora afite capacity yo kuja hariya muri uriya mwanya wa ko Palma agakina iriya nimero 10. Ikindi kandi uyu tumufite as number 11, uyu nguyu akina nimero 11. Urabona uriya mwanya already uhisuba covered, uriya mwanya uhisuba covered already n'abakinyi babiri, Jimmy Geten na n'uyu nguyu Petit Joao Pedro. Ikindi kandi uyu mpeti afite capacity yo gukina as a number 9 mu gihe Delap atahari, mu gihe Nicolas Jackson atahari. Uyu nguyu afite ubushobozi nanone bwo kugira gute bwo kwataka agakina nka nimero 9 akaja kutwatakira izamu hariya. Igituma nababwiye ngo nabikunze nuko Chelsea ntiyagiye ku isoko ngo ituzanire umwataka ufite izina. Ivyo nizo twifuzaga twese. Twifuzaga Gyökeres, twifuzaga yitwa nde uyu musore Victor Osimhen, ndetse twavugaga na Isaac bigitangira. Ariko muri abo bose Chelsea ntawe yagiye kugira gute, muri abo bose Chelsea ntawe yagiye kutuzanira. Ariko kandi ibyo yakoze, ibyo batuzaniye ntago dushobora kubikasinga. Ibyo bakoze biraruta uko twari tumeze last season. Nukuvuga ngo ino season tugiye kwinjiramo mu bijanye na attack, turaruta uko twari tumeze last season. Ati gute? Last season twari stuck n'uwo bazabita Nicolas Jackson wenyine. Na even Enzo Maresca yagomeje abivuga. Yavuga ukuntu Drogba yavagamo, Nicolas yanelika kinjira. Akavuga ukuntu Drogba yavagamo, Fernando Torres akinjira. Akavuga uburyo Diego Costa yavagamo, hakinjira Barrick Remy. Urumva agerageza gukompara izindi sezo zabanje. Abataka twabaga dufite umwataka, ariko kuri bench ugasanga dufite abandi nabo babataka babahanga bahita baza bakaza ibicuho cya wa mwataka nyirizina cyangwa se wa wundi yoboye equipe. So iwe aba stuck na Nicolas Jackson wenyine gusa, ku buryo Nicolas Jackson yaravunitse. Twahise tubona igihanga cya Nicolas Jackson, twahise tubona igihanga kuko nta mwataka dufite. Kubera ko amaze kuvunika, twahise tubona uwo bazabita Pedro Neto aje gufata uriya mwanya. Kandi Pedro Neto twese tumuzi ku ma wings, akina wings. Pedro Neto atahabaye, Tylik George w'imyaka 18-19 uvuye from academy ubaye promoted muri iyo season, agahita aja ku acting as a typical number 9, akina kuri 11, agahita aja gufata uriya mwanya umwataka. Ikipe nka Chelsea ngo yatakiwe na Tylik George. So ari ku yisezo iza dufite Delap, dufite Nicolas Jackson, nubwo tutaramenya ibye, ntituramenya kuko azastayinga cyangwa se azagenda. We don't know, ntituzi ko gahunda uko zipanze. Ariko dufite Nicolas Jackson, uwo numwe, dufite Delap, none dufite n'uyu Pedro bazanye. Bivuga ngo nta munsi numwe tuzigera dukina tudafite typical number 9 hehe mu kibuga, unless madness za Enzo Maresca zigakora. Cya bindi byiwe tuzatubyuka mu gitondo tugasanga Reece James yabaye number 9.
That's Chelsea. That's my Chelsea. So, here, understand, Joe Pedro is now flying to the US in order to formally complete his move to Chelsea. Uyu nguyu agiye guflyinga cyangwa se already aflyinze. Iyi nkuru mbibutse kuko igize amasaha ane gusa igiyeho, Fabrizio Romano ayishizeho, aza gucompletinga iki Chelsea move cyangwa se finalizinga iki move ziwe zo kuja hehe mu ikipe ya Chelsea. Joe and his agent are on the way for final part of medical test and then deal until June 2032 will be signed. Uwango Joe uyu mpeti Pedro ndetse n'aba agent biwe ubungubu bari muri America as we are talking, bagiye kurangiza contract, gusigninga contract y'uyu mpeti izageza nawe mu 2032 bazaja kuyisinya. Ikindi kandi uyu mpeti azaba ari available muri Club World Cup. Uyu nguyu tuzaba tumufite hatagize impinduka ziba, ashobora kuzaba ari kuri bench muri uriya mukino tuzakina wacu wa quarter final. Uyu nguyu tugiye kumubona already iriya mwanya ugiye kuba covered. Numero 11 igiye kuba covered already. Kigikombe turagitahana sha, iki turagitahana, reka bagume badasuzugure gusa, bagume badasuzugure. Nguyu musore wanje n'amarasta, bamwita Joe Pedro, arrived in Miami on Monday to undergo medical examination. Uyu muhungu akaba yashitse Miami, yashitse aho bazabita Miami, aho ni muri state ya Florida, aho agiye gukorera medical test, ubwo ari buze kwirangiza uyu munsi. So Chelsea rero ishobora kumwannounce cyangwa se kumutangaza uyu munsi, ejo agahita joininga ikipe cyangwa se squad ya Chelsea. Tuzaba tumufite uyu nguyu hatagize impinduka, tuzaba tumufite kuri uriya mwanya. Hari abantu babajije kuri Jamie Gitten ngwese nawe ashobora kuzaza muri Club World Cup. No, uyu nguyu ntazaza. Uyu nguyu uyu ntagazaza gukinira Chelsea kubera kuko ari muri squad y'ikipe ya Borussia Dortmund. Uyu nguyu ari muri squad y'ikipe ya Borussia Dortmund. There's no way ashobora kuba muri Borussia Dortmund ngo yongera be mu ikipe ya Chelsea FC. Ariko Borussia Dortmund ivamo umpeta ahita yisanga hehe wabo wa Chelsea umwaka utaha w'imikino. Uyu nguyu tuzaba tumufite Stamford Bridge. Umva kuri Kudus ubu ndi gusoza amakuru ya Kudus, nawe mwibuke kuko twari tumukeneye cyane. West Ham are open to an offer 60 million for Kudus and are attracting interest. Ikipe ya West Ham ngurashaka miliyoni 60 ku mukinyi wabo Kudus. Chelsea like that he can play across 3 positions. Ati Chelsea imukundira cyangwa se Chelsea yamwifuzaga kubera kuko ashobora gukina muri position 3 zitandukanye. But it remains to be seen if they sign another attacker after signing Joe Pedro and Gitten. Atariko ahangaha abantu ntago turi sure nimba Chelsea ishobora gusubira kugura undi mwataka nyuma yaho imaze kugurira Gitten ndetse n'uyu nguyu Joe Pedro. Kudus Chelsea mbibutse kuko yamushakaga, nawe yamushakaga akina positions ngizi uyu mpeti Joe Pedro akina. So far kubera ko twamaze gusigningisha Joe Pedro, I don't think ko Chelsea subira gutekereza kuzana Kudus. I don't know. Sinzi niba Chelsea ishobora gutekereza gusubira kuzana uyu Kudus, kandi none hanahenze miliyoni 60 guys. Uyu nguyu stories ziwe zishobora kuba zarangiye, no gutegereza tukareba iyo biherera. So Mohamed Kudus' potential departure from West Ham could lead the Hammers to turn their attention to Kylian Dewsbury or Kani Chukwuemeka. Ati gusohoka kwa Kudus mu ikipe ya West Ham, ati bingibi birashobora gutuma ikipe ya West Ham ihindura ibitekerezo byabo bagahindurira kuwo bita Kylian Dewsbury wa Chelsea yatsinze igitego ubushize dukina na Benfica, igitego cyacu cya kane I think. Ati ndetse
cyangwa se bagashaka uwo bazabita Kane Chukwuemeka. Reka mbibutse ko Kane Chukwuemeka ashobora kutagenda muri West Ham kubera kuko uyu nguyu ari hafi kuri New Winga, cyangwa se maybe ashobora kuba yari New Winze contract yiwe on loan ya extending the contract yiwe mu ikipe ya Borussia Dortmund. So Kudusi nasohoka muri West Ham aho yabagiye hose, maybe muri Chelsea cyangwa se n'ahandi, ikipe ya West Ham ngirashaka uwo bazabita Kylian Dewsbury-Hall kugira ngo abari wije hariya asubirire uyu musore wabo Mohamed Kudus. Ndatekereza ko Kudus atazagira. Kudus si mubona muri Chelsea. Sinzi kubera ko I think ko imyanya y'imbere I think ko yamaze kuba covered already. Imyanya y'imbere ndatekereza ko yamaze kuba covered. Ku ruhande rw'iburyo tubafite Pedro Neto, tubafite William Estivao. Ku ruhande rw'ibumoso tuhafite Jimmy Getton, tuhafite uyu Joe Pedro nawe arahakina. Maybe Joe Pedro nimba bamuguze ari number 10 wo gutsimbura Christopher Nkunku, yes maybe bashobora kugenda bagashaka undi mu left wing wo kuja gufatikanya na Jimmy Getton. Noneho twarangiza tukaba dufite Cole Palmer kuri number 10 ndetse na Joe Pedro, tukagira Nicholas Jackson ndetse na Delap imbere. Ikipe izaba yuzuye. Ico nsaba Chelsea gusa imyanya y'imbere we are good. Mugihe mwahisemo kutatugurira bari yatwifuzaga, abangaba mwaguzi, abangaba ngewe kuri ngewe I'm okay. Dutegereze turebe ibyo bakora. Ico nsaba Chelsea mudushakire umukinyi wo gukinana n'uwo bazabita Marc Cucurella ntago ari icuma, mudushakire umusimburo wa Marc Cucurella. Nimurangiza mudushakire undi mu defenseur umwe mo hari hagati. Nimurangiza muhafata icyemezo Petrovic aje mu izamu cyangwa se mutugurire undi munyezamu. Petrovic mu izamu cyangwa se mutugurire undi munyezamu. Sanchez nubwo ahari, nubwo afite ibyo akora, ariko amakosa akomeje kuba menshi. Thank you guys for watching. Thank you for supporting Metos TV. If utarakora subscribe, please do so. Amakuru mugiye kuzamu yabona umunsi ku wundi, sometimes kabiri ku munsi. Ubu Chelsea iraryoshe guys. Niba udakunda Chelsea ko ukundiki. Metos TV, home of sports.